Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ban penpa perthai ya kasap kapong jong ki Samla khasi hakane ka jok bamenta bat banwan ra ya ki Long kawe jong ki chait ban riau klem dadan kata ka jing sngo ya pher niam ka Saint Joseph Social Cultural Organization Parish Latkor ha ka shiterek mentau no pra kala pelong ka Rynsan Ïakob Rwai ka balatep kumka solo khasi traditional singing competition 2017 hakane ka sngi UMLA MDC barem ka Nongkrem constituency uba lambor malngyang ulai don lang kum kongsan Kiwai day kibalai dan lang kikan top yo chairman kalat kor pelun uba Aron Mauri bat palat arpu arngon kireu dan sam hakar Rwai na Kylleng ke Nongbah Shillong kilawan yesementa hakani ke Ïakob kabala pelong ha pelau yang skol jong ke Saint Joseph Secondary School Latkor. Na pedang kini ki arpu arngot kibalai wan yesementa kidan tang laingon kibala syajet kum kinang job bakan top ya ke Zafika Sun na jayau kabalayo ya ke Namla do. Nang ta kanaba safi diamond latam na kasnong pentorom kra kebalawan baar kat baya kanam balai pan lejab da Samla DP dalen semyong na Latkor hagawi ka sngi hagapor ka ba ngidon hapo ka flight hapo ka airplane don ki khasi saungut ki basyong hagata ka plane college po Delhi but don pat way u sahab ubawan na po Sikkim. But katang yasyong hangta upet sipet yagata ki longkme khasi ki jongi. But hagata kapor kat badang yakren na marbaga simpor lakumno aganta saubsan minute banpoy. Hapo Nongbah Delhi. Utaw sahab na po Norway. Ukali yagita ki longkme khasi ki jongi. Wang pipide na kanu kari piwan namar ngai kani karyam jong pi ka ba khamper bat ka bang ampat GOE karukom riam ka jong pi ka ba isyong kun hadu kata kata bang ampat GOE ha ka chigim jonga ngalaya ya kisnong kitao ya kiri ki ba pher hanrei ka ba itnatam dei kani karyam ka ba pi riam kamut ki riam da ki jansem But habay siyong hagata kapor, wong ba yung taylong kumiyong ngidey na po India. Tuwang na kanu ka tsaka ka ba P1 na po ka re-India, na kanu ka state, na kanu ka jala. Kiyong ngidey na po Meghalaya, ba ngidey na po East Khasi Hills, na po Shillong. Ti hamar pa po'y hapo Delhi, usim yaka laptop uwat hangnu ka doon, kata ka Shillong, ka ba Kiryam, ba itanat hadu kata but hagapor bo pet yak laptop ulap ba kadon hapo northeastern region but ngani thu khana ka ba sutunat e kalong ba uta uphareng sab hadin system siteng wan banyuk jat ya gane gari ba e jongi but udawan banlet segithan sora ulet sepo dauki upunut por khat sansngi Bat ngi yalong parlok tang nakataga jing yakran bat uta u sahab bat hadu giding sngi ubu yakidur kibausyan yakne garilum ba iye jongi Kaba nang yati por nang gabda jingma jing iet lanang ja long ying hun la Shillong kawe jong ki kara Wan ai lat lakani Bakan pinjot ya kalawe jong ka jing ye kalong ka juba Jing yatip lam ma jing sup Hindai ki orang ki